Yabeda awurade ase ene anwumre se onam ne tumi ene na hoɔden so abɔ ye ho bae ene anwumre yente bɔne bia yene awurade Yesu Kristo ene yadiniye ene die mo se wo hweme na utie nyame asɛm a ɛyɛ salvation a edwumadie so ana na nwumre uguso a wotie ɛyɛ mosonfo Evangelist David owusu dodona fremojera so our life no so abomodan na share live video no na comment ma foforo so enya kwan emra so bi ene minua bema wati adwamu a obekenka babro no ene di ne kura me nhye dani mu meko ne chene mabusa ne di bro na hoye me adumo sini am hoye bro di for na udi ni biem we did the Obed ejare owusu empenfo di no Obed ejare owusu anese misum do usu do usu to usu fo miru na hia oh fine kokko no ye me de me kokko na hye ekura setro ne esonfa so obiru no o kala nyina na asai enu ache so me wo asakafo mienu so tamachi wa ha odi fo sabaka ni abodwo se bra na bajo udi Samuel Antwi wow ememe din so no abono ana Joseph Antwi woda me kokko che wo me kokko che wo ebreko enti sabre yebe eko eye Obed nchai na wadi akompa bom enu achi no yede nyame asem na ato aso Obed ayi nyame asem tire yebe se o se wadi yebe kompa bom mama ye di bomba mai ni na mi bompa ye twede ampon twetwe kunyankopon boss no asase Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon tumi na era na senka undi da amen mere do say akoa jaba do wasemi ba je se opa ocho man techi me jama ntumu asemu no bi obeti asemi untimti na sopem beti na ko untifam bobra we na se odo be skuto no adum nti amen nyame mane adofonom dodo a ehwemo TikTok Prophet David TV Prophet God richly bless you. I say I like videos, you know, any program, no, Radisha. Amen. Oh, share more Facebook, Evangelist Ogya and YouTube and also Ogya TV. TikTok and also Evangelist Ogya. What join me about more than a share video no for Francis? Yeah. Na nyamia samna ento aso na me koso akai dodo a ehwe me se eye program kese no eye omuni empabo kese no season 2 no baso den kwesere be na wotwe kwesere ebe na wotwe na baso den Prophet David me ba choma invite o program no ye no na yakopim se bewie wama asemwato ai waso beba o makro beba bebi o hye bia me kwakotwe no enti kwasera be na wotwe na dwumadie no eba so enti sede ho announcement ye gusu a ye no me bacho bebre program no started on the 6th April Sunday osiada ti kwasera no pano a ye hyase no anopano nyame adwuma no a ye no we do the work of God with spiritual directions from God. Okay. Yesu Kristo ba asase so no. Otimi di bonsam so nkunim enya akra ebedi na chi a spiritual directions kan. Kan pa. Yes. No dey. Enti nyame asafo bia no se adifo nimu a asafo no ewura sumu. Okay. Enti gidi asore ntina adifo bebere wo mo no. Enye difo ba akopɛ. There. Wokɔ asore bi na difo ba akopɛ na owo mu a enema nye. Oh yes, enema nye. Nyame asafo yeni odifo. Okay.
ye were difo yes ne ba ko nyemienu yeah o kan churo no a Bible na me ate ase so ho nyame asafo ye wa senkafo ye ni senkani okay nyame asafo ye wa dwontofo ye ni dwontofo okay ndi adoma chede na sese eso bia so bia nya bi eye calling okay nyame na de ma jare na nkwa wate asafo na nkwa na idifo eze wu sesi ya asore ni nyina so we dodo no anso nya chede no a pese minkum nyanti omfa na kora nya mpabo amanya mitumi ni bi ma no so ebi ba so kora na obeka wo de na hye se be ya wu mpija na mesene no se dodo na se boys na bana ya smart anwa no mesi akiri but no kwani jira asafo de ye ntesa sokoba wood village de ye ntesa enti program na baso enti onyankopon difo the major prophet Jacob Eche baba bia wo bia nwumre nyankopon sha amen direction wo ho a urade de amano a ko siara no pa no a hye program na se no ye be ya ma obi obeba bia yes eno ne di wura mpa abonim sanctification so ye wote ho kama na atimi di wura mpa abonim so there so bo ormo ana ne nsa ho kura gufi ne ma basa ndi esa abofo no kura ntimi ntwoma ne ma hwe ena o mati mpa abo se de kwadwo no e ka ye no so de mununkum kata no ho se de be ya nipa mpa abo mfamu nduru ndi de be ne mpa abo no betime dunya me ne mu ntino na sa kwankere ne aye enti na nadwo ko sera nadwo no e deliverance session a e koso obia be gene de ya ne atie kura e bebu obia ya ne aje obia ye bebu obia deliverance se ni kwanze enioma eye isa se ni ma left ti ye ka deliverance a enye se bia baifo bi ne ye betutu wo mo anabia de etew so a emontimi nkowanim yie no o se ni ma dane ti deliverance a ekozo ndi za o hwe mo media no so a sisebo beda me ndanadwo kawo ye wai adwafo ni nyina wa hawo bia wa bi the great battalion so ni nyina won sira banim adwuma ye na hanya agro empabo ne watch night ekoso ndi edika ben ho nti sisebo no ko sara no pane be mpabo na nwumre no na nadwo no ye deliverance session yes na adwara no pampabo na to aso ebranda be mpabo ukuada na ye adwuma no pompozo onsa asafona nkasa ye mpabo ukuada aha eye ukuada na ye mpabo nti esai programs anu ukuada na ye soronko kesi dem eno na wo so abofo a obi onyankopon ho a wayi ebinum e de ama asafo yi ani adwuma ye no times 2 ebeba times 2 me na mega jo ye betre video so a enye se bedwa num enti ukuada no enye nkwada asem ana nwadwe se obetre fi atwe ukuada no tie ne ye se o se the direction na eko eri adwuma so o se Bible say se de ho mu no e de asomafo no ene adifo no nante kro saa no mu eye dey omo ono mu kasa saa no mu nante koye enti e ma mesim finfi abo ayin so mba na wo ye afuo na afuo no kodo ase asema kosim finfi na me do dabi wani beba ho so na wachi asai enti ukuara no aye adwuma no pompo so adagye nim enti eno so duru ho afa ho bewuram darashe ho a eno so yebeyo na ewia yawada no yebeto mpabo so fiare yebeto mpabo so ifiare nadwo enna yedi murunkumwa entoma no efura de me yakobo sie no so ye watade bo wo nyankopon de hyewa isumu antu biem haini yin ho adi e kire okwai ti sa fiara nadwo no na sa kwankere ne beye enye ngwada asamo eto bia wo so media no so bia no bomode se 6 April no fa ho bewura empabo dem boaboa ho e wadwe se ba wo ba no be empabo nti wafa bi ade bi abeda so ntuma bi ade bekata ho so de ase washroom wa ha bibia wa ha wo ba wonya problem ne mum skar beto aduane adidi e ende wa no wa package aha ende wo ba anya Evangelist
Obi for bechi ne nkura na beto aduane amodi ne de enya ne sa hallelujah okura mpabo na be okura nya mpabo o be dem ya dry fasting 6 to 6 ama nneoma woso ato agu a wosi aduane nneoma pragu so just say enti edu a fa ho bewuram but ukura na be ba for de onyampa adwuma onyakobo de ahye odifo nsa no eyi sika obi ka cho se nyame adwuma nyi sika wo boa boro to ana mudi adwuma na yisika media no so kro ni tv so kro no enya abosia na yedi tuaka wo iska enti akrisofo ne dodo a epe nkwa we kura message de kura mse wum epe nkwa no se usum nyame na wanye bribi unam framu so de bo nyame adwuma nkwa je be den abiti ni ba bebre monfo nim omunim osi gidie nwuma nim no gidie wuye what they say about Kenya me asem no do be enti nyame ma say ya kan sare tie ya di ka bompae ma we say sofo prophet apia kubi sofo gideon all life no so adwade insha program no yare mu nyina na ye enti mo abo mo difo ni nyame adwumafo mo ba enya ngwara asem sa ka kra wangasa program na ba so no nyankoda asem Gilga season 2 kai na season 1 no kura ni me sisi ya no sisi pa enti ya da nyame ase ya bompa ya wi enti ya bompa ya wi no ya de Kristo asem to aso ya gusua ya bo onyame asem no dawuru e wonu kurem na bote nyina ne se Yesu Kristo emaye tosu mienu no oba minu mienu yebetimi enya ne ncha akro okay anunti ana yeguso ekanya me asem jumadi aye die baye na dache yebenya nkwaje ede amaye kra na yebranya kwanti mesel se oba life no so a gibre na ene entra kwapim se yebewie ye nche kura na wotwe abo a chekura bia 45 minutes ne ye wie ye nche bebre ena nwumre asamo ame no eba beche no matudin se enkwaje na fom nti bobre yi enkwaje na fom enkwaje na fom se maji Yesu Kristo adi oso oba be fa hotefo akoda hinim nti mai Kristo ni de many da so heaven eye beransana ubewura kuro no mu no enye yize sao na be on se na say media no so be message bi se o Kristo ni bo modern se udi be kwankwa ngomem be kan ho asem enkwaje na form se dia na ibinum hunu no na be wanyere ho abekachi he enkwaje wanyere ho abekachi be kan asem ne pa wanyere ho abekachi enti ebinum a be bamcho bebre more life no so na mutie nyame asem mesere mo monyere mo ho na okon no a eda yanimu no enya kon keto a nyenkoda kon enya nkoda asem kura ede se nipa 100 eni nipa 1000 ekokon na nipa 100 no omuni akode na omuni bambo biazo yabobomo te se de obi mi adwie no yabobomo atodwe te se de obi eti koku ase a obu koku ede agu aboye eto Kristo ni bia o so me na otie mi bia wo pe dankwa woni na ho ehu abrabo yi ya na ebirum ka se one save always save
yesu kristo abewu agye me nkwa ne de maba ne nase me yo hene ba hallelujah amen ebinum de atwa dwom nti dume menda na oti aso dem no mu pagya sa adwom ya na ohim so praise god obetwa ne nase sa kotokoto abu ne pa ofiri hɔ na ɔkɔ ayere anadwo a nipa da yɛfa dwen hu kwae a yɛbɛfa so a yɛbɛbɔ yɛbrɛ yie no na ɔso te abayifoɔ kam ti asɛm no yɛ ɔte abayifoɔ camp na wɔhyehyɛ nneɛma bɔne egu nkurɔfoɔ so nkwagye na fam nti sɛ wohwɛ me na ɔpɛ da nkwa a sister brother agya ɔrɔfoɔ bɔɔbrɛ yie anyɛ saa yesu kristo obɛyi nipam te sɛ ɔbawarefoɔ bi a ɔyɛ abɛkwae yes ɔyɛ abɛkwae ɔnsa abɛ wowɔ wie na wode wonua nsuhyɛ kakra ɛde fra wode kae ɛyi ɛmɛfei zɛne na ɛkye nkwaa no ɛnwo no nti woyi mɛfei no ɛyɛ ana de gu baabi wowie a ansa na adwe no dabi odi ka kɔ yi adwe no koraa ansa woyi adwe no firim na aka mɛfei no na wode nsɛ kyim no saa wowie a na wasɔne so nti abɛkwa nya abɛkwa no ɛtumi sɔne so bi a bɛsɛ mprɛ nan yes to my praise god hallelujah tieni o sauna heaven kwagye no etie yo just say sawa nyere wo ho a obekachi yes obekachi eti bawori sa enkwagye ameka wasemo na fom eti bawori se obebo obra yi ishago about it da amen ya hwia sembi yedi ka be won ye ya light no bonani papa aha na ekura ka obeka ekura maintenance mo plant ni ye adwuma den tina beka jam se kani na ebonani ntimi menya na me fam preaching sefo as a preaching na me ye ne buofu no hallelujah amen ye preach ekatia ye generator ya be so dia e dia ye dia sese ya na me bua na no ye planting say generator nya me na mzo e wana so e edu ba bi a mo fa honam sem no ntu ba bi e kanya me asema wo say ayi inshallah about the day amen am kwanti na fom nti obi a open kwa bia no esasa onante sele nyame asam no ekire dodo na beka have gate yachi dodo na beka ho enti yes kristo ade have enjira so ekire ye ode ye mfato ho Matthew chapter 13 verse number 47 kwa Matthew 13 verse number 47 yes asa ho be bio oso hine ti se asa wo a ode group mu na ebu ma ho nam ho do nyina bi tienio o se asaw ho be bio oso hime mu ti se asa se do was hit no mutum se ode ye betumrika Yesu Kristo atoda on se o demonstrate ade a kire obi na nipa no ente wase a o fa ade bi a ewo nipa kroncha na se wo de be yensususo na o demonstrate de a kire no ate de wo kana se bro from kana se mo na makusku se bia o demonstrate bi a kire obi aha se no ano demonstration wo yam vato ho mo eti onipa bia nko soro da dabi obi eni wakọ da ana obi anim sade heaven hono isitie eye a new Jerusalem no obi anim sade isite
Yesu Kristo nkuto nenim ono nkwa ne gozo ho no firi bai. Praise God. Hallelujah. Enti dia na obema yate tronsam na se ene dia woma yen ene wo mo a omenya nkokwan a obefa so a omenya wo je no ese so demonstrate bibi ne ati ne ma bi ase anu wo se have no a eya Kristofo nyina ni da so no eti se ere bai asaw se ka asaw a eye de eye na ti bia ya nwono ya yam style bit say emu tokontoko ni enketenkete enka akora wura mu a obekam ai tokontoko ni enketenkete ai nsuo timi fam ye na kase ye wona keto ayo na dantamu ye de gu nsuom achenam asaw no ne brofum no ye beka ne net fishing mo very good I like that word fishing net and then ye asaw ye mosquito net and ye the bond ye say ye the boy who be free tontom ho aha and ye wo window net ni nyina ye net bia ba we de fishing net the brofo no say ye eno anu di for twi no ne ka no say asaw enti sa asaw no a eye fishing net no ye de bu nsuom ensu kesiem ensu a enam ewom menya nti ye de gumu a na ye de yi enam afiri nsuom sa opofu ni ana sa fisherman e penam wayi wo mo a untumi emfa utimgure nsu na se nko kwa na o sa fish ne nam ho anu asori mu ache no unya ba kokora wo wura nsu o ko na fish ne so ko kokora hallelujah amen wo mo a o mu ni sa asawuni bi no uni mu nso a na bi for me za ya nwo gura so bro uni mu so a ede de na enso a tonton watre kurase ampa tonton I the tree the bro for your friend Rafia Pam say Rafia Pam dey say book mu na mako school Rafia Pam okay on say palm ye palm tree abedua ana de wo your abano ye wo de wo ana ne de basket on say ayi uko ye jan ye nanum dwomu a bakoni atim kurumagu kentem se sa mango kuraba kentem no sisi wono sa tonton ne de minim ye papa za kono nyina minim ye kono ayade momoi ani kobi ya chi wakle gumu nyina maye abraba ya bonu nyangwara asemu na zamu ono mu obi hia ma yi ye dodo ye besi aso de na ye dodo hofu mama me say ka na o ye po obi amena do a o ti o na o baby tra adaya o mi nsamu a mi nsam ye peche dunu hwie enti me tra kwase de minima do na me say me mabu nu apayo ma ye kokofu opai asase ne me nya kasabre mi koko ebetimi a supply Ghana fa income obebamu easy yabe adwo edisa Rafia Pam a eye tontono se okuani anya ka sa fisherman na anya net ni bia no de tontono o wawa ne sa no wasene o sini wi a na o de ne branches no branch no ededa ho a ye de ye praye no bi no eno so timi de ye praye na wawa na wanwene nte se mesa na wode anwene de no wi anu anwene ye fere bibi ne ba enne hyem ehye ye kan say ayi no grafere say ayi ansuanim nti wuri hyem a eno na abo no wura mu a ontimi nsan famu mpie bi dabi wakem wuna wura me kura no wabie madwunu menya kote menya topic kura wa ha sana bo nsan fa su chidi pa binu wosun fidie ne tesa nsoa nti se eda ona e ho fie bi na wabubu
ebu one mo timi toto ayi e kana say banche prekese abe no de gu e kana say yim you know ensuanim no de akɔhye baabi a hota di ensuo no sa open no mayi wo mo a yempa baabi ensuo no ro fa so fish bi anti baabi ensuo ro fa so ja dabi baabi ho ye di no ho say ensuo no da wo say ho na ata di de ni ho na muwa no guo nti abasa na de ensuo na koto baabi pe na wasiri bai enti obetwa sa tontoni ni nua ni bi na wode atwa nsuo no sa hane kedeti a obemo modna se obeye ne sa nti emo no a efiri haba na bi firi haba no so de ase oba wa bepem e bai no nto obepem sa be hunu se angwa na kwane da okay owura sa hono a honso na nsuo ane da owura ma na wakoto nsuo ni ontimi mpie bio wakam tini baba bre hono wa omo satan fidie wosuma odi yi wo mre sa kwa no so ndagwe be da ke no ngwa wasem edina me se ankwaji anafom praise God hallelujah enti bible say yes Christ na kasa no wasura hini ni tesa asawa odi egupu fisherman bia wakoto asaw na odi egu ensuo ne buma na mhodo nyina tieniye wa life nso tiemiye habe ho asam na meka joro odi egu ensuo na wo buma empata bebre enye se wodi gu mu a na watwe tonya to ase unya botre eteki som ayibi kakra ansa na wa start ya twetwe yeso di gu ma na watwe dabi ya twa kakra enso anu kura beka wa asam no timi adu kotu nsuo no mu a ebia 2 days 3 days edipande baabi a wode ato no se di hositie okay anye timichi wo nyina vra o de se beka ba abro no che wo nyina so dia se wo se have aponto na ya kron and se for shaman bia onya botere koto asan papa ni bi tieniye ani ohuru se ensio wei tani wei enam gum samri go ensio mu fa ha menya empata bebre na menya so mfa so yente do achoko na yema obetuma isu headset mru fi kura black no ai eye adwuma True Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bala Junction ne wo osofo di for Jacob Bache na so na woti enkafe ukura ayam pabo ifiara watch night memenda anointing service Sisapo ana omuni pabo kase season 2 no eba so nyasa nketo akura ne awie on the 12th April nti ebra egusu sie nyame asem no na meden kabo wesu FM Kristo shine da amen yete do achoko na yema wase ebra wodi gu nsuo no mu no ayria bai yema empuma empata bebre okay have nyina so ane kwae befa so ebekoro wo mo betimi akọ wo mo mutimi nkobi ana Yesu Kristo demonstrate adibu ha de kire okay nti wase feshamani di gu nsuo no mu no empuma enam bebre yes na yema na asalu ya ma na otwe bampoano na otwe bampoano ko na otena ase boaboa de ye no anugu kodo nu enti abra ofishaman no ati asawu no free nsuo no mu no wodi asawu no e banko nkoso the river bank okay the fisherman pulled the what the net the fishing net from the sea to the river bank okay praise God hallelujah say the biamga just say njeme educational English one be or say your messages you know your international way okay yes very important yeah so when am graduate nti ya mo jire kakra hallelujah amen yente do achoko na de enye no na de anya no wotugu yi yensu asembu ha so na mi kaka asa ukọ apofofo no ho a
ye genom ene kajadi ene emboano fante for side hono okwa omu iso kodo okay yes enti omo twetwe namre saa ya no de begu omo twugu kudo no mu a na ode abampona no na wo hwie nam ni nyina agu okay ebo no de gu kudo nim kudo na ngazamu so that say otwe net ni free e mu a kudo no mu na omo twe enam ni gu no ahya say yes selection okay enti ansa na selection be wie pa no wode kudo no be bampoa no tienio have one some American no correct it was bampoa no ni hia afei ana obeye selection ayi dia ya tienio ana dia anyero obeye selection good selection separation be separate omo good enti wase dia by kaodun na dia enye no was breche gagama me na oboboa dia enye no anu gu kodomu da bra wachi na yema ayema yes na wotwe bampo anu otena se boboa dia enye no anu gu kodomu tweme ensuwa yes Kristo ka ho asem ejira ho ma wiase okay wiase wasem na okay yes ejira ma wiase okay wiase na ya timro I can say clearly say it has been divided into two okay Christians wiase for na Christopher mamen kana sa no simple enu mu ne wo makamaka bi ewo mu Hare Krishna, Buddhism, occult, Freemason, Efra. Go for 8 years for no money na mindi. O se na mi bia ni ho. O se na mi bia ni ho. From 8 years for. 8 years. Na 8 years. 8 years. O mu nyina o se wiase ane yete. Nti obi a ho de opɛ. Ah woyo. Enti ensuo no ejira mo wiase. Mo wiase, okay. Enamwa ewo ensuo no mu a fisherman no ade asagu mu no eye nipa ete asase weso okay se babro no eno a kire no ho ase se ubisa nkonkon a obeboa wo amoate ase prekope so live no so na hwe me a share video no mafoforo ensuo no ye wiase so ni wiase yes okay ensuo no ye wiase ana enamu a egu nsuo no mu no eye nipa elise bia edisem betimi aba ho ana obetimi aga cho se oze edisem krotimi ba se kare se we patayifu se den ya ne wo bebi a yebu aha yebu sa be no there's we fan se bia yetie se bra wo hoyi na ta sunda be sunda bia na se wugina nsuo bia no a enati kuraw na wo ato no sa asa nati kura na gina nsuo ho a wuyi nam a wo yesenkani also tutu mirkan ten so dwan ko sia no yes ba sunda na ukura dra ekura se de ne bi ade afia bi ne akon ano so dia se na se wugina nsuo bi ho a aso wo abo pitire bi ase wo de yinu to ase wo twe ne na patre kakra bi asa no yinu ya woni de pra nate ejira wo se wo onyame de assignment bi ama ese se fa wo so mani pa bi hunu nyame asem okay nyame de adwuma bi a shonza nti ho mo na kira wo se you have to work on it towards it asasa fa wo so emani panya ogye e wo krisum yes we are sepakani masonda no sonda no na me kanwan na me hweboa okay asofu djuma da wanim asofu djuma da wanim we ye hwefo yes we ye hwefo masonda ye me sonda ye no na sa meti akonwa me so ene nipa bi atwam ho ahia me heda hu manim ai me heda hu manim omukasa so mente wa na se hono no
ase sumbi ne ayi bi wanya baye awie uwura baye mu anu baye kwan so na onam so ko eso na anam no masonda ya enkwadua ne bi si wo na ase yi bi nam bi gugum ya se nam no kwa me kura minim nam kro wo ya nya baye so wa hwe ya asemato praise God, hallelujah. Me sa ebrebi those days akurase me ne me papa ewo ewirem kwayem forest tu ena ye adwuma okay ye fra baby wura swampy area okay wo sa me wo se odwai oba fita na ne baka no ho yes na omo eba babia me wo no babia me ye adwuma no na msua okay emwano ba ya asem fofo ne ade bedidi ya ehwa na metie mo frem fada se me hu se odwan bi ene ne bagina ha o mu didi eno bae kikiri odwan so de se na so omere ane ye che ne maame no ne de ahoma bi tu ne kumya ahoma ayi anase tumo homa na ye pebe de den no ana ye de to aboa ne kom se ne ba ne ka hunu ntin ba bi ade aboa no befa bia no ne odi wachi ye de aboa ne ba fie ye kurom de aboa ne ba fie ema enkura atwa ahia wo ho nyina ye busa kuro no su nyina obi ase ni dwan nyirai obi ase nyane dia dabi obi ase aboa ne nyane dia nani aboa wo firi na ba ha ena me ka sa story wo ye bohu dawuro de ko onse kane no ekurase dawuro kwan kwa himfie nyina obi ase na aboa nyirai eze nwanwa di aboa no ba fie ma me ye aboa no onya aboa no fie ye nkoro jamboa no ma aboa no wu bebre ye nkuma aboa no ebe me to free me krom ebe kumase nipa me di ja no no ye enema basa se wachi ne ka bibi yes ndinyame aduma ye no ye wa hobrase ne abotiro ye bibia ye bia no se ba na me ka bi kirem ye wa hobrase ne abotira ye di adwuma no ete me se enkwaji anafom di ansara ubenya nkwa ewo krisom anase tu so bema wo mo eda di akire no enya bete nti obi a wotie me na hwo me bia no me pa chaw hwo wabra boyie mo musio ma di kristo ni every kristo fie ensan ko bubura bone anya sa enkanta beka wo de di akire sanke kristo de amen nti wo se ocheba mpoano no otena se bobo de ya no anugu kodo mu enti sa oyi nati ni free suo mu no de enam no go kodo mu a nati no ebuma nyoma bebre okay kotofra nati ni mu nam no koto wum chichi su wum apupu fra eposo asa na me kale sa no ozo wadi ka mo ajase ese ensuo ni jira mo wiase so ti ase net no a fisherman di gum no net no jira ma onyame asem net ni onyame asem ye ka nyame asem na obi atimi gidi dama voti mi nyame asem ko voti mi ara sumantuli no wanye yeli wanye nyame asem ani bare sana ni mu no ene manya kre internet ni jira o nyame asem se sofo ne be edi be preach agira o se edie yo se sa na tie meka na sa jenua nyame asem zo dia se ana enam a ewo nsuo no mu no anu su ni pada sani it is a net ni yi enam na ba sa koto wo net ni ebuma ne ma bebre koto wom chichi wom apupu wom apurukusu
Apurukusu so wombi. Me na mega chao. Apurukusu. Wamuna omuye the shortest fish ya omuda nsuomu a usonu mu a electricity high tension. Aba wo so ma ba bia wo be fa no. Arusu wom. Saafo ari na so tranye ni bi be wura wasafum. Omutimi sheki asafo ni nyina so. Uje gbombe gu asafo no. Sa Aburukusu fo ano. Me gu asare no. They don't joke, we don't joke with those people. Be gu asafo no. So amen. Amen. Me say kwanji enough come. Okay. It will be a should be a me ba cho. But one day posa o pe have ya kwa. Okay. Have abanu fo nko. Na bi da. Atini fo le kokuro ni. Krenkwa. Enti have kuro mu nyina so. Ana kwanya be bo so be komu no. Ana me giri nyame asem so ana wo kasa no. Okay. Enti apugu so fra na atinim. Chebe na wombi. Na wo so wo bia ni nsuom adare wo bia ti nsuom je na nka na won tena nsuom oni wo kwadwofo chem woni nyina sa ai wo ma ko no da do to bi ase otimi da wo za no ofu abebe ene woni ko bon so otimi tware bako no wo tutokuro na o gubanchi ase maybe me kwa se ko do mi koko ase me fara koko ase sa wonne ne yere na ada hwe osan ne yere wo mo buka mo no metwa mena no mu gum so mo honi mu mi su mi nim amache 530 na me so koko ase adowa ni dua bradada still mo buda so e da mena nim mo ti hwe sa mi jira wo so ujira mo so mi jira sa mi she kokoko mi jira mo so na me do twa wo di woina me anam san ka bi so ma min tibini tian ka no ha so na me gina me sensira ka di bi wi enam sha e pro we de me gina ha che ne ma men kle ho me to se ka mo ja na ya yesi ka na no ya bibi ya yesi ko ya atele bi sa ya me na bo ame na se dua bi su si ho no mo na dua no se na ba ko ono so green bi ono so gudua no so ono so ayi ni ti he no ma bambam nyame na boy ho bayo enti yawo awon so wom awon bi so be pie wasafo mu a wa mo na etimi manipulate amu bi ba dwaman ya so fo bi akofa akura bi wa mo a awon no ebi abafrem wa wo jere ma bonsam enti asawu a fe shaman no eri gu nsuo no no etimi buma wo okay enti sa tituli especially ensoa on say you know the okoto nsoa no otimi ko run 3 days ansa na kon ansa na akore se born ma ba bia wo de akoto no ade ba chobe ko anyibi okay the following day onko otwe the next day obekọ anyibi hadem se namne ntamanto otimi kura yi na ni bia ba 4 days no onko hwensoa no onko ho kura yes because when so onko kura nchibi nti awo na se wo se wo nim de wo nsuo ni eri se achibi ye na abo ni wom na ontimi mpia wo na wo dan nsuo won so penam na we no na odi na chia ba ho na wa pempem sa na won so be wura tokuro ni to wura tokuro ya won so ontimi bia no akam on so akam bi ai nti wa ye mi nyina nya begum anya won na tinim me so me paware dada nti nam no yina se won no kare sai nsuwa ne mu no woni batie na aboa no wo no no wa refresh ne fa ojo mu nyina oba wi bi fa ni omu nyina ebi kura won timi kika bi na bia wu nti fesha nyame na boni pa mo ba yo krepa rifo kwa no o jinsuwa ne sa mo se wo ni gum anu na so ho ye otimi kaw sa on sa nsuwa no ya gate bi wo soro ya frɛ no eche to wakata so hona ube hwie nam na firi okay nti wo so ho no gakra wunim na so do nsa kogura nsuo no koso ensoa no to ho ba bia ye a se wo mu aye obetima kaw because wo bu owu mu no nani abere dada nti ya cha no ho no na no apeja
upagya ne se ya na ne ti no wapagya ne se obo se emo ne gu egu ase bo se won ne yese enam so no awefa ene se wo bi be pie wasafo mu a confusion wo de ba papa mu nko a yes no mo obi abodwaman obi abokoro no wo mu na yesa adwuma no enti asawlu no awowom so dia se ana ka say ewura so wombi ensiase anima bebre no ho ewura nyema ensuo no se fifiri baabi ze bo baabi anuanua isi ona bi pan gu nsuo nim na ebi wura yinim asawnim natia nso fra natia ebi fra asawnim ebuma yini sa natia nyina fra enti ebuma nyoma bebre yes ebuma nyoma bebre enkan kitinkiti nyina na de woma befra enti sa wotre asaru begu konkon so wia afi no be selection jame so amen dente da choko ena wotena se bobo de ye anugu kodo no mu to wotena se bobo ano ayi dia ye no agu kodo no mu tieniye wotena se yi dia ye no agu kodo ana dia ye no area bai otuguye dia area no area bai otuguye no tugui okay tieniye enti abra ya be wura kristo sunu Anglican Presby Roman Catholic Church Jiri Koko Georgia say anyway Pentecost CSC Baptist for nyina kan ICGC Jame so amen Philadelphia for nyina kan enye ngwara asamo enti kristo sumu no se die dini dɔɔso no obi aso pe heaven akɔ enti abrabo a ankura no mutitimu no ɛno na kristo agyina so de yɛ selection tino na me ka sɛ bomade so de bɛkɔ nkwanwum nyasa wote aso da mu eprichi wako heaven awie Dabi. We can go heaven. Dabi. Admanche ya vado manche dem go heaven. Nye free ticket. Dabi. Emunyuma no obeya ne na qualify wo. So azie. Emunyuma no. Say awutuwe. Say so o kwa bruchiri. So dia say on go interview. We go interview. O ko ero, o so akọ school ai. Obo masters. Masters in engineering. Na de oto no ye interview no busa say we be busa nyema bi afa engineering course so we will be ampa we are engineering ampa do be busa no betwa because we sua ho ade wo hunu de sa na tie e wo heaven enti ya de nyuma ana qualify anya achade ya bi oba hyenkom sesen obi wa achade a wo de todum na so na dwamai adwamai tete so just here obi a preacher pa so just here obi a preacher pa nanso ongano gre ntronko a kontompo ntronko na utwa yes kontompo ovani agro jameso amen entorofo ana nyimre mi nse nyame asem anche mi de besi edi nyame asem se wo bobo ano ayi dia ya no erugu kudum odi gu baabi kudum wo selection no de gu baabi kama pa oba ho bai eno no de ba dwaso abeto obie enye ska gu botom dia ya no otugu praise God hallelujah Sauna Kristo suma yako ba netia. Sawan show be bo yie. Na yo adwensa. Ubedi bonye sie. Ubedi garwa ma tie nyam so papa mo hode a. Udi entime nkɔhye Kristo ngumam. Kwa wonu. Dai nkomu bi. Unkom.
aish semo wase dia ero area bai dia no obo ano edukukuduom ko na dia nya no watugui yes said be wiase wi enu mo ara ne no sadia ebeye wiase wi yebram tieniye ebrum amone nam sa atemu bi eni ho oh mama yenwere Yesu Kristo we ni Yesu so rekai na Yesu wiase wi baba before a boss life in Khaled odofo all life for so me ba jo wiase wi Yesu Kristo se baba na me abiche kesi abo azantemai kumase ija kesi atoma ye ma menom ne ajanom bibia ahye enye we nya the first time ebia sinkran na nsei meboa kantomanto we bi bisi wode owure fi bibia kra ne etetre hwede ma ekoso da hye nkwa ija hye fa Ghana nyina ne nipa nya aduane ni come by we de nyame na aboa na kakra bia asisisi ane ja ato asantemam ene Ghana niamya bebre nipa bebre ahwere japade o yo nipa bebre on ma omudwete nyina no anu no de hwe na busua se aban kura besi store den yese kinkrai skaba no de kwaji store no de kwaji bi ise na ene yempano fondo do so nka no kura bi wa wo skano woni epa baby do hye woni ska on ka on we kura no ya ba drop plan foforo no asew omodi akokata so se ya drop plan ye sidani sei e de madwadifo no plan mra bonte a yemfa pickers emo form no wo mo e beton store na mo munya na sa ni na sa Ghana le awono Ghana ene awono asa do ba ji percentage aje awie wadi we da kra wadi awie disa won heye no anyi won so mu na me so a store no na ya wodi a wutim be de be se awie won sanka biem afi no abai mobo kwa be no fa so be hwe ne busua obi hwe university obi ne tua na rent obi ne hwefie ye bibia o say adwuma no so na ahye no wo mo musika eja hyehye ye bondo to 200 series bondo o menti man faska no ya ra hosamo wenti na ya na nyame asem tuofo say enema wo wiase no ma ya mfra ho ntoso hana nyansa wo emfa ho ntu wiase no maso Peter ngmane ka jeze ewiem amfiti asede abahye asai na asase nyoma so bahye asai eri so no woto ewiase we mu nyoma so a sɛde ebinom de ahye yi hefa na mepacho wo begina na woni da so wɔ Awurade ɛmo ayɛ nanom ɛne agya no ne dodo a ɛkɔsa wɔ ha wiem amen na ɛkɔdu ntimi mbie mfama wɔ no amen hallelujah amen mesema zama to disa nkwaje na fam nti woni pa bia bobra yi amen ka ho bia mame sɛde ɛbɛyɛ wiase ewie yɛ no mu ara sɛde ɛbɛyɛ wiase awie yɛ brɛ mu ano no sister brother aja wo shome ɛna wo tie nyame asɛ mmerantia ne baba dodo a ɛso mo media no so Kristo sɛ me nka nkyɛ sɛ ewiase wie baba pa ɔsɔfo hwɛ wo ye sabakari hwɛ wo ye asɔre ba wo te Kristo laase me ka gyina wo sɛ ewiase wɔ bɛkɔrɔ wie yɛ jeme so amen nti sɛ wo ye ɛne wɔfa ne padua anyɛ bɔne nyɛ saa wobɛte asɔre mɔkɔ a wonya nkwa ɛma wo kra jeme so amen wase sara ɛbɛyɛ wiase awieyɛ berɛ mu wiase awieyɛ berɛ mu ɛna sɛ wofo bebree kwa sɔre sa bɔhyɛ wo ɔsɔfo a wɔkɔ no hɔ ɛkɔgye akwankyerɛ sɔfo mu a wɔde akwankyerɛ gua pam ama no yɛka ne sɛ spiritual realm mehuru sɛ wɔne nam overhead no so hɔ na ka bi lankrusa mehu lankrusa black bi na wɔwɔ gyina no wakɔforɔ mehu spiritual realm mehuru sɛ wɔyɛ MP enti deɛ bɛyɛ na saa animonyam wɔ wobɛnya no nti no bɔmɔde na kɔtɔ ahweneɛ bra wahweneɛ na wowu suo no kɔtɔ bra ai odifo na mara kwagyere o difo mu a ai ahweneɛ no
ba ko ne je wo nsu ama emu tumi ni ho koto foforo bra no wa kire ne kara kura wonto o set ne kala ni aka yes so fo no o kire ne kara so fo no guamanfo dada oni nyem nyina ni bia bi woni ma honi a edo basna ohuna na kono beba no wa kire nsa kala no wa koto no wa ye ni maguso no de amano ye wa sofo a obo sa bra no wa hwe ye wa sofo ni adifo ni enkrofo bi a omo kind say empire ma ayifo we mo ayi wo mo bu nkrofo fasu scammers for no yes bomba ma scammer yes hey the only bonny no say bomba esa ma no na odifo aba bomba ma scammer bia no bako bu nsam dim straight me ka no kura girawo straight osofo odifo bia o bomba ma scammer you go to her straight yes so for bonne so because that scammer aduma no o mu gina dia be so okay aduma no ne fa pemle say chrono no obo chrono to do chrono what the computer na si wo okay and what catch the boni say no wo filling station e wo Ghana no filling station ai into filling station me town no bobo obi kwati mi kotwa ayi Flaster House stadium no mkutwa omti kotwa stadium mi ho ma ya pitch bi kama matitim no wa ya sani na who can say say bia $200 and kwa na for the mama Ghana $5,000 muna munim scam $5,000 $5,000 do for no form yes and $200 says 100 na 200 and kwa man can $200,000 $500,000 no a creative fake account no their man pepa this cannot be gum na sofo ampa sofo kura babro nyame ba so kura babro na wa ba client na menya no na nsan aso show off kakra nti ontua ni yenti no sofo odaro ma kikale mesi ani ma me na fa kwanchiri gu akwa na market na nsi de nkokora o so sa fa ni di ma me sofo na jidin adi ni picture ga me do be kom babom enka e wo de kwa kuma to yam hallelujah amen ko bu samjim straight send some obi e bi fra me no no so person de segment no be take me she na me be yi o se ai you can say me person mi bie shop bi nti me no obi yeah you so times bi that's all the wine be that's it so o ko straight dey nim say meka bibi a kire to nsu word bi ana me so me no me wu mizan me nya gwada o you for so there e ba nyini mu a me fie ko anim ahofe na me wo bi wo me wo nya ve wo fe o ma me fie ko abetima ma bi abese 28 say show nim na baby face but mindset na nyini aju kesi no iwu nyansa papa nyansa ewu krisum adun kesi adun mo bie kwagiri ultimate tutu alma ho fa me kire me e me buzam sa no ma be ni hallelujah amen to ya na me gaja za krase we ya scammer o ka chen straight me gaja ni pray me say krase we ya scammer me boa we jafo nsu de o so na se bra aduma na wo ya na eni owu na nam opa sakra wadwe ne ko pe me tibidi o ka chen no me da be na nya sofo be chi ba me nokura no odi ewura no mawie uyi pie nye yi praise God amen me gaja ni pray na so pa ko pe me tibidi ababu sa me ka se mo ababu abam na me se ababu God the baby a won nam no your life is very short ne broni bia na ejini sika open nura ho na kase no wo jameso amen na yi ka radio ka me pese me yewe no asis kana me je no wani mu tin ka me je na me jiwia na me jai o je jai ai sa dwe no anso oboa so aseda agwanso obi otwa bed na de am sekitwa bi na bi am sika so de wura ma che nti ma me na mi ni kase preku nti bo no na sika ne gum bi abese 3000
opeso hit be 100,000 anza no yi scan ne bete ne scan nyina sa na ka 0.0000 praise God, amen. So just here aha enti heaven wa ye pakọ ene enkwaje o se obey selection enti wode papa no ebegu baabi jenye no otogu saana wose wiase awiye no ebeye ko abofo no beba abefa nipa bone efiri atene ni fo ho abofo no beba abe saproti ayefo nipa bone fo no nipa bonfo efiri atene ni fo no ho tieniye nipa bonfo they are going to separate both of them. Okay. Nipa bonfo no omo beji wo mo afiri atenefo. It was okay. 2 Timothy chapter 2 verse number 20 no a Christopher go awudo mienu. We have two Christians in this world. Okay. We have two Christians, Papa and Bonnet. You fake and you real. Okay. And he was about the year abonnier for the free atenefo no. So just say when abonnier for no one be wura Kristo sumu no mama mo breye e wo Kristo kwan so wo surum. Okay. One omu fa omo yiri no achi ofa ye achi yes na wan sakra on sakra na adwen ai na do ko wum eno no obeko bengum straight bama can say one heba wa wo so on hwe no yes okay Samson woman no a awurade azam say emofra enipa ema ayi onyangu podwapade okay nyame de adwapade a shows asem hwe no wa na be wiase kwa wo so na do na be wiase enyame adwapade ana wo akofa na ba ono akran tini ba bi o tini ba bi enjoy life from there you cry yeah wo say bra me no batena obaya wo me come de won ne maame oh nti papa fo a mranti o mawo awo ba bi no mo nsamma abani bomwa uko heaven kronuma enyi okumenye yes also say obe separate aboniefo afratre nefo nja aboniefo wa so na mega praise God, amen. Ya gonna say bama me fa bako ono nso wanya sika ni ankasa yes o ska obi onfini ba onfi obi a abusuafo wo man wo mo yami adwuma kura de ne bobo ono mbo akra biso kombo na yami adwuma asori awoko ontua tight wa hwe aye to ontua o man to won santua ni nyina ha be no eno ma pele na Kristo ba check you we Kristo no to ma mu ntua man to untua tax ha be kwa nkobi hey nivo I'm telling you ogo heaven ye Yesu ba won gotua to gotua bi anu mo se fakaza de makaza Yesu won tua to na na wo eto ye tua ye o mayi okay e se gata muasi ye problem na ko yi gata mo na nkoyi na ho na nkotua ka zumla yon for ho na ntua mo ka okay aya taxes and you tutua yes that's why abrofo no develop but the body for do no the evil mindset is too much. Oh. Taxes ya o man ji free timamufu ho no kebetima dane o man Ghana ni kebetimi on Ghana be fe kwa che Dubai say they been kodi holidays yes atwa o man tua brother ye kesika e free mo ba ana obi a yire no tua kobi etua bia en sorry neke siamo bia oso bia betia so sika asofo binom sa wo man churches ne wo moje no crepa azoro be no theaters bia no tia obidia na bia ntia free bia ntia inshallah excuse me amen it is all about you so more sa ni mani nyina ya tuma
You have to do it. You have to follow the process. Kiso ba no tuato. Won tuato an kasam ba ho. Kan ni the dwuma no baye nke entimi nyina so. Yes, ye benya no asemaka. Jameso amen. Amen. Oba onu so fa no kurachi. Oba dwamanfo. Ai. Oi. Wose asanu oyi nam no oye separation. Kodi omu no. Wose sa ye be ye wiase ye bram. Wiase ye bram sa na be ye. Yes. Sali a fisherman. Wasa a fishing. Odi gwa ga sa fish wo kra de wo wu dada. Inti mempe. Ase we yanka. Na nka won de. Mfa so be no menya free so. Yima pakoye no betrazo ne no wa na ye adwuma no. So ja se. Enti ubanki so sumu a. Sa na ti o. Enti abonefo na oyi wo ma free. Atenefo no bi na me bobo no. Sa wan sakra pe. Kristo no be ka boyefo. Yes. Enti we ni wo mo omuso mo nsakra no. Oba ofiri ni kurachi. Oba oti adwuma mom. Oba otunyi segu. Mabenu mu a wono mo hihye o mo more se ni nyina ka ho etie nyame asem. Dina excuse kan Matthew chapter 7:21 say enyo obi osem say urade na be kwa heaven. Wono oye mejo owo soro na pede. So just say aha. Enti wo mo atoto mo wura so. Kofa yi akana say China for ni. Emu green, yellow, blue. I'm a pink. I go mutiri so man sakra ejam straight because mumu nyangopo. Jame so amen. Amen. Me say enkwaje anafam topic ni tie ni ye enkwaje anafam. Iti bobra yi. Shagas ku sodi. Amen. Asofo a omushu asoru sigaso. Na asoro ba ho akire na obepa bosi akoye adwuma na mobo na tirimoden. Santim ni ya mo so mudikai. Musu ko obi. Ai. Ade dina asoro ba ho akire na obepa mu anamo na ye ka asoro ya. Ene hefo. Ye ka asoro ya nyenkonwa. Dabi. Enye machines. Dabi. Enye fine. Nipa. Nipa na. Enya doma. Enya doma sem. Riso asabu ba bi ho akire no. Na wagaza nimsa no wo akire na sesa mo boa no ma moa. Na baya onye dwuma bi aye na montimi anfa ne kwa nyoma bi angugu akwa no ankopa ba bi amana anhye na okun yase akofom a ne monja Kristo bebu sa asofo yes entina odifo nyagopo nhira no amen awurade abiesa ne ma we nyina so akere no de won se to da wo se wo hawa be ka kire enfanzie takapa Zodi ase enye ni bebre na wotu anamo aye niam bia mom bebre kwa womo a womo ebra so ase so mo ware niam bia si womo kwai womo a womo momu ntu aramo nipa ba se miensa onfa karon to so ema asaforo enye bibia faka no ene kan se Kristo asafo ndiye hano village hano nyame to bi wa hawo Kristo ni enetie nti obi obaba ha bia no onya fa hodie jawe so amen amen afori wo mo shan tare bone abone fo no asabana me ka se wan sakra wo mo shan tare bone safo ni nyina omine ko obi yes obeyi wasi nchai on se wo kan trono a safania no a wo se atemuda wo mo hye ananafo ntade ni nyankopon mebu o maten ma twe wo mo aso okay one hand accident me boa le he no de tiazo dem na ne nufu wi asu ha nyina ne poko nyina go free show bi anhwe bi leni baako enemi kokurom bu ayi what the crowd is a blue ha na baya said you sit here na
wa share ayi atade straight ayi de ya pam straight ayi bi sa enu nkotodwe ada sa chekere no na atade a hia no utu so de to office nti o free how dey say mayanka horo so free mayanka da ba blue nti hono no na ma no de ne akire blue ho to okọ ni nyina na atade na chekere ni nti no otunu na epia basoro o sai ni pakoko otunu na ba se 5 wa no de ne sa atwe atade no kofom otunu na ba 5 wa no atwe wo bi shaw obi anshaw but one go for wiase and asesa atade and what does say de wo pe tade asano no ne nan kogom ho no bonsam de akona tena ho tao akona ho go pa jimama dodo a ehwa na me wo nto mu bia no na agenity last bi wo ne mu eto obesi ntudu ato ama obi diama na nkura bebre mperifo bi fifa wo no ase no no awsese bone na eba no mbirimo ye no adwobane bari tim saa obafia akura bi na ma no akoto no na the god of oma ebino mo nsakra mo adwen na katonda asose ni bodu tia na mo akọ ayaresabia D17 ale kill 85 akọ heli pa wiye ya eno ma brabo the accident aye ni pa binum obi sate obi trimo pai yes lady ba ko be se bra we TikTok enwa wada sa wo wie anu hana ni fitare na wache ko no anu ho be tumi se ba bia wo hano wo bofo na be gina no ofre no ohisi na lady ni da ho flat anu mo de ayi etise Brazil o makata ne boso ha hana kakra no funu no makata so ana ni furu nyina gu ho ni hu nyina gu ho but na sinimu ne de o mema bosses ni bi no so mo ma type ni bi ena hya no ti hya ne tisa under short ade akata ne deja so ana makata ni mpoku aso ni nipadua ndi aka nyina gu ho ana na ni black ne ko efiri so ana ka white no ana wato no ko kakra sei ana wo short sei nchemu sei no ache ni tin sei ya ana home ne ko ba ko a make us any a village abana ba ko nsa mai sa ana sao edem video utum say owudo for original obegina ho ofre no say sister obraso odiani asa o wiase ensia onom it has come to end. It has come to an end. Onum nso bi ma nyeyi. Onko fa ose jin besi ni so anyeyi. Okwa. So just say enti se won hwe ya. Ubedi wiase wei emuda. Enwa mo nto bi achi ama wo kra ayera. Azabagafo a awurade ma ya kwanya ya de timi dia no so no. Mo ma nipa wuru ewiase de aba. Yana me yesa dirifo binim betra media no so pa say dirifo bi ni asofo binim amanya privilege say ye time ni ye nka sampa no mani pa sakra no abetra so no bombae e man grofo this end time ya direction man grofo wo manim misango ba de ni say Kristo smile nabi say mo bombae wo TikTok nabi nipa yera nipa hia nyame asam so just say and in social media no so a nyame asam top form e wo binimo brabom this is the time for us to preach the gospel to the nation the so you do now life also now shame now you preach the gospel, preach about Jesus Christ. Let people know what is good and bad. The difference Jeliba ya abako binsam je mani hunu. Jeliba ya obanya danka, let the person know. So je asem dia, asem na be bi kwan dia ma no. E me kan ya se na o from ka je so problem a me no bom pa na kwan tra asem. Na kwan tra asem kra. No. Bible. Forget about that direction sam no. Wo je asem pani dia, asem na ya kan anna tuni dia chire.
so what I say and na tumi di akire enti tumi no di akire no empan dia baba ma bia no esese ye dwuma ugidi o wan di o tumi ne ba ye dwuma ya no di for call program na no ye squad ye no ya ba na me nya message hwefo zo botie na abrantie bi ya ni hia mpa bon kura santase na December no se ya mo mpa ma no e wona kwantu sem ana me de ne kwa bonte na me se crash akwantu ndie ya bompa ma se de ti bi abekọ bere hwe ho ye nkwa ma asem me ka chere ni pray itunufo ana me se ya bompa ya ma wo bekọ ne mo hwe ho ye ade bia tu nyame asem bia mra bia no twe ofire ho tunufo pa me nam ka chere se nyame bie kwa na se okosi kinkiri e ma wure mfi nyame adwuma na me ka ne se ya na me bompa ya ma no ye pon no sa ba na to aso ma no me ma bi onya me namba firi ai wanje firi okra dabra me ntisa o se nipa bi wo hono mu a wo mu se obi aba na bia adododie bi won ho ne o daka mu na nipa bi rush no fa namba mame na o te he fa namba me frefre be to amba me unya me kora no o firi kora o dabra bi me nya sa no me nyam dwumo me master otete me no nya sa no ote maseli anya sa no ote so ote ase enti me bo me ti dia wo ya se nam se hwani o so me na ba santase e December de me kwa bonti to me fo ade me yempa abo ma ise nyame abo makodu Canada nyame ase ko so bibi e koso nyame ase enye no nyame hye ke siesi enti abrabo ha ya bo no se uti nyame ase ma se prakopo a asem na biebie kwa ma so ote ase me pedesni helper eso ti adwuma mum pasare tempa ba se sese onyame bo boa wo da ba machi za kwa sorry ada ya wanu na dema ko to adwuma ha da ma me wo ko jam straight wo ko jam bela me se ansaw bra no adaji ntanya me fie me ansa nya boni o wo ya sa wase asawro obi ye bia no asawura no batuogu sadia ya ma menum ko dwom akoton katia obi ba fi ombe yiyem no the same thing will be happen in the end time praise God amen yente do choko abofo no beba abefa nipa bone efi atenifo mu wase abofo no baba abofo no they don't accept bribe. Yeah. You don't give bribe to the angels of Christ. Satan abofo na je bribe. Satan abofo no. Yes, omo no je bribe. Omo Jesus ya. So omo je ye bebre hobe omo je se no mo da sofo no binum. Sofo be so o me makwaje me pa wo nsu ase. Asofo bebre akwati Kristo adeji nuro. Ade atete sore. Nto kunso na so wana na the spirit no won so mu hono ena na odi for mo no mo ka ho asem no boy odi for so no abofo ni ayi sa demons no bobidi kunso na se asofo no na wakati ne se before so beti magwan sanche je so ware man baako demons mo nso na se wono ware baako nso ni ai nti Ghana for asofo bebre hono mo a omo spiritual marriage. So for me babante beka say it is good for you to have a spiritual marriage. You know no kura no obi. So for mo. Obi. So for mo or spiritual marriage. I say then it is good. It is good for everyone, every person, everybody to have a spiritual marriage. Hey. Do no kura obi. Ya no ko ne de no epoase. O sa kan ni na kan. Okay, e wo poase. Nti ya no ko. Ana me kaje abranje na na me didi ngoro se wakoje aduru enti tumi no wonso na se no sa oba na waware no huhum no won e man power okay and won e man power e dey say obu won wonso ana bosom ni fie bosom na afa oba no oba bo mo wobusom na ni fie bosom afa no na so fo bi na ko transa yakwai yenye hye ne tumi na awanya na ne yemfa ntia sore percentage ni say na wodi ewum ntobo ma nsanchanya wo ye nyina ne ani nyina no obaru a o me nche a as prophetess o se ho anwan na bosom
bosom ai bosom Vivian Apia I said that good evening please how are you I'm doing good nyago bonshao amen bo ha mu you oh so media no so na braso so be ware a aware no montuo ne wone kwayo kedi ba bia no wotamo so sebra so nya nware afi na be ware ye wone kwai ne kwan da ho so jase enye ubia keke na ma no bo waware ho mpai ma ne ubia keke da say different you grade by grade we did be achi ai say himfu chiri ye no we bo ma wo heda huna de nkwachiri okay ne de nani hunu te say akura ya wo no 3 months akura ayi 1 year akura nani no ne ma menko na ehunu entra enkwachiri bia yes entina akura bia oje no awoso a ne wosum bia no wonimu nani no ehunu enkwachiri ne ma menko na akokọ nanim so that's it enti you obia na ma no bompa ye say ma ware enti no we bompa ye ma me you grade by grade bit is so for batch no na empanifo no obedom suko ye tie bia obeka kire eya obeka nya obeka kire hallelujah amen na obi abeka jo say opeso ware ko ye mpa abo Mame ko bompa no nkonkura kire e dia kire me say me yire no ono yire no me wan so no o yira wo 3 months me yira wo 3 months we teche oh so wonu so ba no wa bruchiri ska wono ho bebe fakadam obi no mo yero no oh ebim timi wo mo yero no ya kwai last bi abrantia bi bampabo na reason ba so an hwe ya e ma se mu ntino obewu yes oba be twa no nkwaso ntimi kodurufo bibi pe abonte na se kaje edisem na ba no ote wose ai na se ote dia mesumi siso akwaso ye e bia na dia ote no enye sa na bae na mcheche mu kira no brother praise ndago bo sha urade nti ompa abo amen omo obi sade bia nye ye God will bless you amen ukuya na bia ye mpa abo ko aso sokoba wood six apple ana omuni mpa abo kesi ane baso yega enti Mr. Pesapia o show mo TikTok bomade na program fa ho be wuram baby fa Aska Angela o hame bomade na efa ho be wuram pa dodo a wo media no so nyina including Facebook, YouTube, TikTok, all of you try to be present during the program nyanyam babo Thierry asabra ye de wo asa watch asabra ye de Angela was so beba nyanko proja eduru ho ma ya fa komi profile me number da ho ne kipu edu ho ma na wa frɛ no abada no aba hallelujah amen enti yo ne bebu ho mo a sa no motie azan ai wa ware otimine ne yere kra ya kwai no aka chense o yenye na yenye jini nti abrante no me de ko abontina me kan me chichi mu nyina kire na me sese nyama te sei oso man ahia mienu na ba ku bi na wo no ho an opeso be fa me na me se na man mienu no why na wo dono no gina ho wo se me do mu mienu nyina na me so kaka bi to simo wo ya yare afei ma busa no de one no Ghana ha no asete no ne te ana de o wa brochire no asete no ne te wutim se de o Ghana ha no pa no do no we de e school time atwam ana ya no no lady no koye ana ya na chatting ya na aso de na no fefa no enye do asem na bi school time de na atwam na na wo yusu aunties bi ade a really girl se na be wo betu kwai okay anu obo ge we amane se see ana meye nti me kwa na be faw ana de organa no so ate ase ana mse kache so obetia wom e de sika be boaw e be faw na na adwe ne se wom oba wow because of say when move from
school time na ko jano ho a ubewu ehwo di se me na ba no nti ana si ginaye opa kanjira de wo akwanjo no se onono ti obo sa wadu tu kwai na otu anka okay ya better so baka no kwa chance so betwa nkuntobo nya sa onkwa ya short 45 years go wunya ubewu ana mka za agere no me kaje ni premier me December dia me veni agro I will let you know every single truth behind men never I will tell you the truth Baba will be the same thing or not on so I am a masam 13 years guy ne ma mean so a virgin 13 years guy 13 years guy ne ma mean so a virgin say we yegu mienza na so we see mu na che there is a man really pain am say this I will say na ba we a virgin was high odi wo say abrabu we su na wo bo anu se wan kan okure no wan sakra obanyem na ninyi se obensu okuye togu obewu afem miso sare ndi bade ase babro na de anim dada ode gutrim mi ko preach about abortion oko mi DM won ma TikTok eda ho 71,000 people ana hwe mi preach for abortion nipa 71,000 one more hwe nyina comment nyina atum se omudi hofo tim di gari pia na say when would you for like this one sakra what you want come on kura nyinsa obafa this year you will die this year me kasi na nim pray odi for so obafa nyinsa no be epie won person man be hunu to be yatogu adwama so de born once nyinsa so ba once this utwa me nkontombo a utwa akonyem akowu wasi ano kwa menya virgin me yini se wasi me yegu mienza ana se abofo no pe wajew nti jadwuma moro na transi ko mu aminim se wo ko school we virgin so abraba wo na musa na sore ko kan sore na me wura ho okwa sore yo du ko se dadaji ni 13 years du me dadaji ni du fia dadaji ni sempanji na form it will be a hana brabo yi enti Yesu Kristo de have nyina so Yesu so no de kire no say have no ya pakro no eto sa fisherman bia ogogu asaw awon nsuom ade panam but awa na tin na mfie yo bo hor ba na no se ni esu anwade obo hor mo a ne bote nyira no say me kwa sore me ma mi wuwa me nya dom amo ma bedimachi ma ye ma mi abreboye ne bote nyira no bote nyira nya have nti that's why so obi kan wa so fi ho a otimi ni gina atoto atwede no mindset no nya heavy asam kitwa bi na bu na bam asam kitwa bi na tini suntudia me da sara no ja yon ko bi adom no kwa mun tudio yumtini on tudio babra ken kanu kwa mo fama sore me kan bi o fra na no dum fo no wakati na dum no no bia ne toko ja ma me nyanam ko pa made subo no so mo pa mo nyama de no agaze mo fama subo asima kese hua ama sa adwene no ma otirim dabida no nipa wa nyam kwa me ba cho bonsam jim na dawo straight the Jesus so near just say ewiase wiye baba na wiase wiye na ba salashi bi ba koso odofo a wo hwame na wo do nyam ya hwame pa cho wo ti salashi no e be baba footballer so ya baba ball a yes salashi first level o ka wa na so bobo bench okay first level o tieni yo o ka wa na so bobo bench obi team beat me tournament obi team bobo bench sa conference tournament ni be wi obe Jesse so ti ase obe sha na fourth kama but aguru ya usim na abon no mo bia be ne ehuru standard obi no be hu praise God amen fasomra abofo no beba abefa nipa bɔ ne efra tinu fo mu wasi abofo no beba abefa nipa bɔnfo so ti ase wɔn mu ya gane sika algogo performance wɔn mu ya sika fo mu timi top dollars adisie unu so mutimi hejake dollars
yes omu hajake na rate ne kwazoro ye on pofu bi omu ya sa wo mani mojo omu ya no omoju omu ya no se ba ya wono no so hajake a so fa mega so no abeton ana ebo na ba fom no no tosi se ba ya wono no interest ne ba ba no okay kwase somebody nya sakra mu kojem because mu de ahuhia ato emobrofo so wo mu nya kwasore okay asama ba ya bi o that's why I was say having one more call ni baka krabi yes no time ni person nya ngwa ni fearful tiasem ni no time how many people survived lot time the same thing happened ana ye person nipa di bone chen titibirem no yes nipa di bone chen titibirem tiasem ni hana nipa da sani awo ne ba no no ankasa asa ne ba na sawo kaniye kaba wona na se beda ai ne ba wo okohwe no ko wi ase no okoja ware na boso dan ha koso ene me wo suma se nyame kura na abo na nte na mo ne wo mo ada programs ne ba na yetiti tibio ene bra ne me koso wo no enya senketo asim kuma na utare obi kru na ugije nkrofo sikadi obu asara me kan nko azanfo yi ma bebrezu de samje gije nkrofo sikadi za wo mparo na ugine sikadi ene tesipa ba gine sikadi oba uti ago ba mo hwem school sesia tesipa ade tesi oba nchwa agwa rich bless good evening I hope so ho ye oba mo hwem school sesia nesi ni ade se de bi bokan Ndisa wo sa bra wo yiro no wanse sa amfiri ho de a wo so obede obeyi wo firi atrenefo hwanya atrenefo wo mu musuro bone okay so de ase said the Galatians 5:19 ekin kaya no otwenu firi sa bra bobone no utimi twu firi sa ne man ho a wo qualify so course run him ai ansana udi nyuma bia bata ho nti nyuma no ana e stamp etim so ama no e final oi meja dwamamo me makura no bi me nsibiem me ntonwi meja wi ton bia ba no menya sika me nkomfa nkobie wo mo be ko gem no safo ni nyina ka wo wo mo ba bia ba ono no mse ni so bia mama fo bia ba omu nyina no oso be separate wo heaven no o man sak one page ma foforo an fa usika anya ube ko gem straight me ma sem bo ma me kan direct no point and me bi wura wadum no correct ade bi aseni pa kra so jase eseni pa nkwaje eseni pa nyina sooro odu ko wura mu a asemato eseni pa body eseni agopa body asemato onso asiso opadwuma yo koya no so bu okura osha on the bazore ntwene also otwi e ga ne say adonko driver no ya dino wonu so ye dwa wa petese bia ba o beko no so se bra me ma say wo ho bieja wa ha sinu me oboase wa ha we wa ha atenka we never to na esisi eyini so saa no bonnet kitwa mu otemo na chehe no edu kwasi ada o me nipa nya so o kwa tons o be bo no wo pra brand ya me so wo pra pedma foforo yo praise God amen we dey do foforo bia ya yesu fra o bra me be ni ngu ofo chi ne genya me asam obe yo nipa yifo asam na ba hawo jamme so amen no te kanta o otemu sa onim totum on say ye ayi full half tot quarter and ye tot ta mathematics no some mu ko school mathematics no ayi geographic ahwan no say ye on say ye full yimamboa ufri full na full say uche mienu a half ana uche ayi emu miensa na yinya no quarter ayi half no uche mu a
uche afunu no nyakota onya kota ana kota no uche mu na eye tot abadese fo ne ma ye hunu sa ho no sa maswi no amasi no tot no and a glass ketuwa bi okay aha ne gum no de gunu mu na se no agusu ni ti ai umuna ni enya ngwara asem ho enya ngwara asem enti nyame asem no ene mu nkwaje no nafom enti to azobra enje na because obra ko abofo ngwada kakra friend pa boni efri atene fo ho abofo no ba fa nyago ba abofo o ma fa arbo yefo no afei fo atene fo ho afri atene ne fo no no wato won agu tafunu nu enti aboyefo no wo se atamunda obere bai wato agu tafunu nu obantu safo ni nyina gu jam the lake of fire hona osune so twere beba those who sinned against God will be cast out into the lake of fire ti asemini praise God amen wo mutina boni tina se kan krofo won sham di won nuanam ne abusuafo ni nipa bi ko duro zo didi je kurafo ni nyanka akrofo sika gu mu botom no mutena so ya masika se ko yi kwai ewo enche na ewo mapum se yi kware na se wo boa wan ko yi omunyina wo man sakra ho no moko ko funu hallelujah amen wo mo kasa tie nyame asem wo mo hye bible ai wo mo twe jato bible mo hye no physical o ma sore tie nyame asem safo ni nyina be kojim akomfo wo mo butu sumai adibisafo abaifo o mo nyina be kojim yes wo mo mbisa furu kristo ni dibusia ni ewu mo kwa samamfrefo nana hwehwe de ku me dofri mame o hemu ma wia e de na betuma yebiem nyame achi wade o kan wase mo ditonim numanim safo nyira be ko jem praise God amen enti nkonjia winya enya betai enti obia wo hwe no bia da o ba dampa ama wo kra bo abra boyi na sa atamuda waso ehye Ishanke skiso ni amen to asobra no wato won gu jafuru nu wato won gu jafuru nu hona osu ne setwere beba hona osu ane setwere setwere aro yem break ni kitwa bi okay on say ijet me show prago ba so kurpoto bi jana so bojem ne bibi ahyewa jeez anabi awonso bia ne ntutu bofa ho a ana ye adwuma bi na bibi twawa hwese de sharp pains ni si ye no setwere awo ai mi wo sare because in the lake of fire all this will happen to some people ebesi o asamana ka ebesi o ebesi real ebesi ejebe dari nipa nipadua woso mfansun kristo eye achede na eye wodia na de ye de open utinku ede bo ho sra bodinku utuni na ba ko a ne woso no ne to no woso a agi se 30 minutes ansa na jai yema nya sanketo otu woso ana no so awoso modu se wait no so ana na mrandia no so pe ena wo bedani je ho last mbusale be say na eto no anu mo ya no mo ko body therapy no mo ko na aye bebrebe no ze mani nyina ne nam gemase oya se wo bo ameye training wo boa enye training bi ageke o de perform aye to no wo pedi aye niema o se to na de boa yimfaso wo ma aye doggy enu ti na ya no mu ye sa ne man mbusa le bi o se doggy kwa doggy ni so any stroke na namu mtaka pa doctors fan taka any stroke so jaze o ware nko bi o so te so da fe na be ware uko ware ya no mfasa adwene hiutim kura yima humanim
o da na so ngare na obede de so adwembone ba kuremu a abatrim akuratrim a otongum aha ndi on se ne mebo ono mo a wodi ni padua no kofo so yeye bi a etra so a wa nkasa pre yare ma ho dodo na nyinya kuma yade sa ne mani nyina kan enum no mo no ma de da ni nyina yare nko abra ene me koso no me koso abrantie wo sempese me gina so che na obekono no ate para be sense para na wo so 10 instant na no awe 5 guni yam o kidney be say o se na ni moja o kidney be say nti sa no kura na yanum no bebiru enye yare se uti ya o yare ya no akoto duru da bi painkillers enye a say kidney nti wo life no so na me ba jo me a sa natural niema na wo yusu bia bebo abibiduro natural no home remedies no wunya de correct ginger nom ne pepper nom ne suruwisa ne de ka kan no na boa janka excuse de na amen to aso bra na mse ahwa na ye beto aso tena sa message ayi but message we see you say me ho see kra oze ya di ka bebo ya mani enti ka won kakra patu be ba tena enti ka o kakra ne mfa we ne si ko to won agujafunu nu wo so beto safo ne nyina gujafunu nu ho na osu ne se twere beba ho na esu ne se twere beba enti da no ne we tiem ye menu mi hu as I too late e ma ne nyansa enkwaje nafo enti be de ma semini si wa ha bese nyame ma ne adoforo nyina se obia mo ne bere yie amen se won kwa sori bia me kanfo no kware gidi asafo True Faith Church International eno na bebo wo me dofo a wo hwe me asori we bebo complete e bese sound totally enti komi profile o hwe me Facebook ene YouTube wa number na the screen ase no fa ne frɛ o mo TikTok wa komi profile me number da ho obetime ne makasa wo TikTok e be chate bia so fu mi asori bia akọ me penkwa jama me kra so ti ase na bra ne mo wosu me so fu pani odifo Jacob Bechi odobe konzuma ko bo wosu na ho konkora betre mu ne nyina ye nyame adwuma no ebo okura ho na mfam no ummo sukura na mani ma bia bloko I'm telling you when you boss word come be da ho when we bie yes etimi do be sia nyakobo mhira adofo no nyina last announcement it is said eguso ayeka no Sokoba Wood Village True Faith Church International program no kwesere be na wotwe ne yahase sere midika kan no yahase kwesere no pa no akwankere edikan ayeye ene edi wura empabonim na nadwo eye deliverance enti wo ba mpabo na boa wo se oba onko because anadwo no de ama enema bi so akata untime ne ho enko ni mu no obo okura nyame asem no otie ne ne ekena na afiri no mu efiri efiri enti ni nyina ye deliverance enti no be wuram bi na ne dwara mpabo no beto aso ebrada mpabo no beto aso ukuara eye mpabo no pomponswo eno nso ye beto aso eno mu no ye be yiska abo afode abo nyame adwuma bo asenka ndi nam se nyame adoma kire be sa to aso message ni si enti ye be bo nyame adwuma e wo sika fam na afei ya wada no mpabo na sa to aso fiara anopa be mpabo na najo ene ye de akwanchire twato mega watch night amo akofa hunkunim die no ye di guso ende wa anye bia ene program nyina wa anye bi kranka keye enti adoforum season 2 wero aya upgradable than the tram kura Gilga omuni pabo kese osofo difo je ko be chato nsafre emperifo ne adwumafo bebrebe ngosra wo hormo so awode odo bebo odom ye di ka be ye ho dada enti wo mo de wo de be ka wo meja na so yie abro so a ebeji nsamu oba obenya ba bi ada
washroom wa ha bibia wa ha enti ko profile na fa number no we TikTok Facebook ni YouTube number na da wono na wa frɛ na bibia e kama ukuara bia so ya mpaabo ukuara bai mpaabo jam gidigidi enti bibia wo bia no yo Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction the whole Wood Village Kumasi e ba ko pɛ e ho asɛm na make enti wo fa number no a wo frɛ no betwetwe nkomo na ma direction Ober nyago bonsha yima Radin Shaw and Sam God Richard Blesson and Joseph the whole panel members nyango ponshira mu nyina maya de nyango ponshira mo mosonfo Ogya Wura ni be na me de asem ne bae Kristo ya domo a Kentom TV kwesere bia no pa 8 to 9 no Kentom TV eso a me de nyame asem e fa ho ade abe wiase ne Ghana manyina kwesere bia anopa 8 to 9 ana msofo pani udifo Jacob Bech ni studio ni yete no JB TV studio ani yete ono so eba Lawson TV and radio ni 96.3 Los Kanania wo Ezra yeni hobio mfa TV nkoto okora yeni hobio me ka kira mfa TV nkoto yeni Ezra biem yeni Ezra ye Lawson TV hone ye wo memenda anumre bia 9 to 10 p.m. Ghana time ye so pani hwe no Facebook no ye adwuma Prophet Jacob Bech TV YouTube ye adwuma TikTok ni nyina Prophet Jacob Bech TV nti Saturday bia anumre 9 to 10 ya papa no TV so odi nyame asem ba sana kwesera no pa bia 6 to 7 o se to aso Ejapa TV na radio onso nyame asem bi koso Evangelist Ranford God richly bless you my brother also any team no so bodwuma ho papa yenti na mesika no e kana do so ntukura be kire wo do ma Kristo ene na dwuma e mo bi mo aso se wi sika bo nyame adwuma e ye bone enti channel so na Ranford so Ejapa TV Ejapa radio ni 91.1 one so de nyame asem fa anopa 7 kwesere bia 7 to 8 na say utum say ya hyehyɛ we kwa no yaba kwesere no odifo wie loss no 6 to 7 na Ranford so aba Ejapa TV ni radio 7 to 8 ofiri one man na so meto aso 8 to 9 e Kentom TV nyame adwuma ne yeye sɛ be ya ye nyina benya nkwa njoro fa wo hwɛ me Radin Shaw so Ogya Wura na utie me Obed bompa ne enko osoro ni asasira da wase se na nyimre onu makoa so mane won sempe yaba obi oti asempe yi mane ntona koma so no tumsa kira no mudi wati ne shudu nkwa nyinam wadumiti amen no maye obi ajini dinanyiro ya do besia yentoa so biem Kristo yadma wo kira